Mātou te vi ia lava lau swafa ma malu le tuol te male alo me le ngang pa ia. Io mātou vi ia tu lava mātou loto ma whaani ne atu ia te oile ne fiafi. Si atu le vi inga ma le whaafitai o le whaamanu ia te oilo mātou tua. Mātou te whaafitai ai lo wanga le lei ma lo walofa ia i mātou. E ala le lau tau singa whamaoni le aso i o mātou ola. Wao le wa te ina mai mātou le nei taimi o le mātou Paul Klame le manuia. Sa mātou ei fo i whiau mga aluenga le nei aso. Leo mātou lia mai manuia le nei taimi le tua. Mātou te tonu sa e le tu la fo ina i mātou. Ai tau sima leo mai. Pui mai le mātou sabalinga le nei aso atoa. Leo mwhai ona mātou lia mai le nei taimi o le mātou Paul Klame. O le mātou te whaafitei tele ia te oilo mātou tua. Ia vi ia lava lo swafa e whaavavau. Ono mea silisili ma mea mātango fie. O e whaia moi mātou le nei aso. Si leo na mātou whaafitei atu ono Yesu le whaolitanga. Papenaona fo ina mai aile soifua lo lava alo pele to tasi. Ne ia moa i mātou le saulitonga moa i mātou le whamoe moiola. Leo mātou ola ili nei soifuanga o ielo mātou mautinoa. E ielo mātou whamoe moe mātou te taunu iai. Ona o le whaoletanga na whaia Yesu. Whaaftei tele. Yesu i lo lava soifua. Whaaftei lo lofa malo wang le lei. Whaaftei lo manatu mai le tangata. Mātou te si fo ile vi inga male whaaftei le nganga pa ia. Ona o le nei aso mātango fie. Na e leo ma pui ma e whaia mea mātango fia mo i mātou. A meise o lau whau unga le nei e fiafi. Leo o mātou ulfale mai e foi. Le tua mātou te tali sua ma o mātou aleanga i lau fionga pa ia. Haftai nganga pa ia mātou te mana umia lava lau whatasi mai. Mea mawhatai na pia i mātou le nei po ato le mātou Paul Klame. Na umia lava lau nganga pa ia le nei e fiafi. Te mawhutaina au tangata, te whaau atu le nei fiafi le whalongolongo au tangata. O le amwhaiona mātou, mawhuta le nei fiafi le mātou mta upu. Nau mia whoilo, mawhuta mai mwhatasi mai anganga pa ia ia te au, te whaau mai. O wholofola atu ma o atu la upu le nei po. E o mātou langona whatasi le tua au whaamnianga. A le lau upu le nei fiafi. Papenaona amateina le mātou Paul Klame le nei po e lo nganga. Papenaona whaiwina umea le nei po le manuia. E lo lava nganga. Talo le tua yeise nganga e whalewe lave ia i mātou a mātou sauni whalongolongo e misi o le teimi le a mātou whalongo i la upu. Papenaona ave seina ma petu e seina le swafo Yesu. E whasa o loto ina i mātou le nei po. Mātou mafuta ma whalongolongo se e whetalai mai ia i mātou. Mātou te talo le e fiafi le atua. Anga le atua vela upu. Whailawa lea ma fsoswani nisi o lo mana o mia se fsoswani. Nisi o lo mau lalo le tūlango le soifuanga lo iai. Nisi o mafau le tua. O le eise wha moe moe. O mana tunatua i tūlanga. E le tala whea ngai o le nei soifuanga. Nisi o lo whapena o na mawhatia o na mana onga o le tino. Nisi o lo mamai a vela upu lo mātua tua. E whailea mawai ola e whesosoni atu ia i la tau mai mātua uma. Ai ulawan ngā luenga le nei po. Fo ia tupele vi inga ia te oelo mātua tua. E o le whavavau lo vi inga ono Yesu o mātua te talo tuai. Amen. Ya fatalo fat fo ile fiafi le pa ia mal mamalo si o tatu tunu ilo fa saunga e le fiafi Samoa ia mai lava fo i yonga tumtumu si o yo naiu ia fatalo fatu le pa ia mal mamalu o si o tatu tunu ia fa penao na fa memelo ia ile nganga ia le tatu maftanga mai se fo ia o le tūlanga lava o le tātou iai mpe na masani e fo i Samoa ia o
taimi lava fo I whapenei. Ia langona ai, ia le mawhanawhana o le atua pe a tātou talanoa I lana upu ma tātou whamalusiai. E pe o na whaavai mai e o tātou o langa I Samoa e ala I lea o ina o le whatuatua. Ia pe fuala o taimi whapenei, tātou sauni whalongolongo le upu o taimi mātango fie mo I tātou. Uso ma tua whawhine ia ke riso tātou mafuta I le upu o le atua le ne fiafi. Fia lawa e whata alofa mwhawhi loa I a te utau. Le mātango fie ma le mawhana whanau le ngango le tua le neipo. Whata alofa atu le swafo Yesu le tātou li imo le tātou whaola. Whata alofa I au na le tua. Mai se o tō masiofo I so stovine e ni se o mafuta mai fo le nei fiafi e le tātou mawhtanga. Whata alofa atu I a te utau e le swafo Yesu le tātou li. Whata alofa I le nei fiafi tātou tinamta mama tutua. Alo o whapenao na whafonga mai le neipo. Whamanui atu le tua I a te utau. Tinamta ma tu asin sina. Alo mafuta mai le nei fiafi le tātou Paul Klame. Mata alofa nisi olo whaato o toli e tonu mauta ngase re ngata foilea I o tonu o mauta malawa so se meo whaato o toli ai oe ono ngase ma I o le tino ata alofa I a te utau I a peon tātou te talo a vea lava lana upu fe soa soani e tua I a te oe pe a whai e mawhitia ua le se foi se wha moe moe ia iai tu ngā ma mawhitianga o le soifuanga nei e maise lava mai o le tino vea lana upu e whai lea ma vai la au e so soani atu I a te oe e a malo mawhitia o lo whianga iai. Ata alofa I tātou usum tua whawhine o lo o maua mali tātou Paul Klame I tono whalpui. Whaaptua voice whata alofa I tātou usum tua whawhine o lo whapena I ona ngā lulue le nei po I tiute mawhaiwa e pe ona masani iai. Iai lea ngā lelei o le tua I whianga I tiute mga luenga I fustemi. E toi taliu atu I ainga iai le file mua ma le saunga le mua le tua I lungo ala. Amunuia I ngā ruenga, whianga iai le fiafi. E whata alofa I le pa ia male, mamalu si o tātua tunu. Whapenao na, au mau I so sea tunu o le langi o lo tātua sa eli manuia ai, po whea lawa sea tunu o lo e mafuta mai ai, whata alofa atu male nganga fia male nganga whaaloalo le fiafi, e le tātua mafutanga, tātua Paul Klame lei, tutu o le Upega ile Loloto, pe on masani ai ia, wo otu lawa I lo maota malo lawa, ale le au nanga le radio Samoa ia alo mai tātou mafuta po whea lava se atunu po le ale mamao lo e mafuta mai ai ia tātou mafuta le fiafi e pei lava le tātou te tala noa I tu tonu le potu nei e ala I le nganga o le tua fisosa ni atu fisosa ni mai tātou maua I se me ta au le nei fiafi ta lofa fo I le nei fiafi ia e inisi o asiasi mai tonu si o mato ai tele au kilangi nei ta lofa ia te utou ia o iai tonu foi au kilani eile hanga le leo le tua I fuanga umalava ia to taliu atu se aso stemi ia tunuu mai se foi ainga ma me ono no foi ma au mawai alofa le tua te ia tu le tau soifua maso o to wola ia wa lava ia le to taliu atu msanga le mu ata alofa inisi foi si o tato nupele o Samoa fai fona se mai tonu au kilani nei ia na lofa le tua, wha manui atu I a te utau. Iei foi nisi o lo fufu e malanga I Samoa, ia manui e foi whainga malanga o la sauni mata pena atu ia nei foi vai aso. Ia a pena ona le whaangalina foi nisi e fau la tu whalongo nei Paul Klame, o stemi mo nei, ta e whalongo longo mai e nei Paul Klame o le tutu le Upega ile Loloto, whata alofa atu ia te oe nei fiafi le swafo Yesu, whata alofa foi sunga ia sau le fiafi, ngā lulu e whata si atu msau, whamanuia le tua. Ia o la auto au na leo poni fonti, la tātou mafuta fo le tātou Paul Klame nei, tu le Upega ile Loloto e pei ona masani. Iai, ia whamanuia atu foi niso le malu le tunu, unu wha ilongina asu whanau nei fiafi, ia lava le tua, malo nanga le lei. Ia o le foi fiafi ale a tātou whalongolongo ile, au ina o le upo le tua. Mai foi se, opo e mwhai onu so sori mai, so soani I lo soifua, molo tātou wola whale nganga. Pei lava le nau o lo tātou tino, I le tausami I le mea ai whale nganga. E whapena fo I le nau o lo tātou nganga, o lo ngā lala ma fia inu I teimi uma I le afionga pa ia le tua. A whailae e mana o mia e le tino, o le tausami ma le inu, ina ia maua le malosi,
e whai e pētiu te mga luenga e pēo na masani ai. E whapena fo i le nganga o lo i tonu o i tātou. E tangi mai fo i na o mai ina ia mawasana me ai whale nganga. Ina ia malosi e fo i o ia. A wā fo i o na matawhai oi, o na tiute e pei fo na whaatino e le tino, i le malosi o maua le tausami i le mea ai ma le meinu. Whaatino ai tiute mga luenga ma mea masani ai le tino. E whapea fo i le nganga. So e mana o mia i le nganga, le fionga pa ia le tua. Ia, me se lava pe a whai, na e whai ngā luenga fo i nafi a ele alu le lotu. Ia, ele ngata fo i leo, lo whapalapala, ia po e le to alu fo i se lotu. Ia, alau lotu lea, alau tapo inga lea. Te whaalongolongo ai, ma e futa atu lo whinangalo lo loto i le tua. Ia, e mau ai se so soani ia toe. Ia tono to e whaamalo sia i fo i oi, na ia e to e fo i le lotu, to e fo i le tapo inga, ia wa e mana o mia e i tātou umalama, ia e kāle sia e tātou te soifua maola i e tausia i o tātou nganga. We need a spiritual father, a spiritual mother, so that they can nurture. That is our responsibility. O matawhaioi nā whai au, o le mātou matawhaioi, ia o le whawhanga ina, matausi le soifua whaalenganga o le lafu mamoe. Yeah, and at the same time, mna mia fo le whaiwhau ia, le tausami ma whaamanuia fo i le tua e ala i lana upu ma lana fionga. Ia, at the same time, o le tufa atua i le upu o le tua. So e whapena, mna mia tātou le upu o le tua. Whai e ono so soani i le tātou savalinga, whaalenganga o lo whai nei. O le la tātou te maupea i le mata upu e lua o le tusi a ngā luenga. O lono mata upu e lua. Te lola wha mai a nei, ia ma ale mai a fo i nei, ia te loa le a wha mai a le fo i le vaso lea e le wha na tinatia. Langa ese fo le tāua o le vaenga le tātou te fia wha mai a ina i le fiafiri nei. O le vaenga sa tātou tala noa mai ai, ma amata mai le vai aso le na tenei. O le vaenga i le mata upu lua, lono whai upu e whāsul ma le lua. E o lava i le whāsul ma le fitu. Ia, mausa o teiminga e tango le whaitau a lo i eini me se ono na uta ua. O mea sa whaia i tu tono le kāle sia i la amatanga. This is what they actually exercised in the church. Sa la tu whaia mea nei tu tono le loto luenga, e pe o se whainga leo la tūtapo inga sa masani ai tu tonu o whale, waza whaia tu tonu o mauta, malawa, sa leini sunako, leini whalesa, ai na amata ile amatanga lavo le kālesia. Na amata mai tu tonu o whale, home churches, cell groups mo me whapena. O mea la nei na amata mai ai, e tu sa la pele o le whalesa na amata ai. Ale tahua i o mene, it's like a form of worship. Pe o se mea sa whapena ona wha mau popo ina i whata awai lo lato o mai e tā puai i le tua i teimi uma. Ai sa lato whatino ina ai a mene o, as I call them ministry, o mea e ngā luenga i whaia le tangata lai alu e tā puai i le tua. Pe ona whaia tangata mua i le kālesia. Sa tatu ta wala le vaso le nei o ni fa ni letter F po le fa e ni mesiono o meia sa la tu fa tinoina o me mo na ta o mai foi po fa su mo le lua o le mata upo le o apostolo no luingo le fionga le tu o le upu o le o onga le o apostolo sa tu tala le upu even though ele Jesus po ia le fenga fo le temilea ai sa lato o mai tu so le lato tu spa ia ele tu spa ia fa e peru ia ele ngata foi lea ni so lato sa masani mena o i lato Yesu ia o onga Yesu ma me umana fa longo iai le o fa vai foi ma le o onga o apostolo e pe ona foi tawina mai le vasolente nei le peru ono no fe mo o le tolu. Mai awa tātou te
toe tu ua leisi whaavae, pe tātou te toe fo i le whaavae mua, o le mea ua masani ai po o ua tama mea, ai whamai o tau tātou whao atu le whaamatuaina, i le whaavae o le olanga ke usiano, le amatanga o le olanga ke usiano, ringa le o toe mana umia le pepe, le o toe mana umia le a fo i le whapea, i le whalongo ai le upo le tua, pele ia o auine, pele i ai lava se tala le leina o mai a te oe, le ai whamai lau apostolo, o le whaavaea, o mata upu iana uta ua, e pe o le salamo, o le papatsonga, o le whamasnonga, o le whae e atu o lima, me uma whapena, le ta ua ina le ta upu na ono le whamomu o le tolu, tusi ai Peru. Lo ringa la le whamomu o le whalongo, le upu, whalongo, ta ua i o le whalongo, wa mwhanta tia le upu, le folfolaina, le se whalongo iai. So hearing is always has to go or associate with the word. Because unless we hear the word of God, there is no effective. Eleise tau, eleise au ngā. Pea whai ta tia le upu ai le folfolaina mai le whalongo iai. A le whai mai, iai le mata upu whai mai, wa tū mau pēr i la tau. I le mata upu la wa apostolo, the doctrines of the apostles. Winga lai whalongo iai ai o a o whai au na a mateina le lotu. Ta ua tele la vanga mo mo le whalongo, so o ilea male, fellowshipi po le maftanga, whamai o mafuta whatasi loenga, o te whaingoina whapea, o le F lona lua po le wha lona lua, o le whatasia i le maftanga. Come united, come together in fellowship. Ta ua ia o le mele tu tonu le kalisia. Lenga te foi le i le wha lona tolu na whamai o la tu tofi. Fo i le tino ke riso. Ia o le whamanatunga. Tātou whalo na tolu na o le whamanatunga. Tofi ino le areto. E ngata fo i lea, ta mai o lātou whatonga ma te talo. Lo inga o le whalo na wha o le te talo, o le whatonga. They prayed in one accord. They come together and pray diligently. Wala sa lātou te talo whatau anau i le tua. E tusa ma mea o lo lātou mana o mia, o mana onga e wal awa i le tua, e maise o whaamianga, ma le puipuinga, ma le teitainga le tua. So they have to pray. They need to pray to God for all those needs. Ia, ma le whaalo na lima o le foai. Foai. Tu tele a lātou mea, e sa me o tele ai ma maua mei tono le kale sia e so soani ai le lau tele o tangata matativa, ma maua mea whatau ai mea mana o mia i tonu o la ngā luenga le amtanga, le anga wa foa i tangata. Whamai whapunga ne wa tu tele a lātou mea, wa foa i ma whatau atu a lātou mea. E na ia maua mea e fiso soani ai tangata uma, e maise tangata matativa. Ia sau le wha muli. Ia o le vii na e sau i el whai upu muli a, o le vii atu i le atua, e mwhaun tātou wha e puina whapea, sa lātou wha manu ma vivii i le atua. Praise and worship. Sa lātou vivii ma wha manu i le atua. Vivii atu i le atua. Olo na wingala. Ia, e le whapea e se me whatu la whanoina whapea e sala se si pea le whaia se me o nei me ono. No, na ngā tātou te le o tui lalo le tū la whono. Le tātou te saoloto. But this will give us an idea of how we can do ministry when we go into the church. Pe whawhewheo no tātou whaia le au nanga mga luenga e mise lava. O le tātou wō e tutonu o le ekalesia Yesu. Lea mai I se ata whate tai. Mai te tau whoona whapea le whainga o tāpo inga I lau lava I loa. O menei o mea tāu e tau ona whaatino ai le tātou ngā luenga I le tua. E alai ona tātou wō I le lotu I le asosa. Menei. O mela nei mo utaua. E mwhai ona whaingo ina whapea. O ngā luenga po le me whaia le tangata. Ma le me whaia mai le atua le tangata. The ministry
of the church or members or worshippers to God, and the ministry of God to his people, po le kalesia. E ono la mea. Ai lima mea pe lima ngā luenga. E lima ngā luenga po ministry a tātou e whaia i le tua. Ai tasi le ministry po le ngā luenga. Po le mea whai e whaia le tua. E whai mai mo i tātou. Na. A tātou wawaila, la tātou amata mai lai lalo, la tātou ola amata mai lalo, langa lela amata tātou tala noa i mea e ono. Tātou te amata mai lai pito i lalo i le whamanu. Ma vivi atu i le atua, o le vivi i le atua, praising God. Na sa ule whai whasuma le ono, whasuma le fitu. Tā ua i o le vivi, o le vi inga e alan tātou o tātou toi, ave le vi inga ma le whamanu i le atua. E mataulia o le whaatonunga, o le mea o le whai mai le atua e te tauna o tātou whai atu i ateia. It's an instruction for us to do this ministry to God. Langa o le e te le i o mau e maise le salamo, tusi salamo. O lo o whai mai ai te tau ono o tātou le mele, tau na whai e tangata e o e tāpua i le tua. E o e vivii whaatasi i le tua, le manei ai o le vivii, e o e vivii whaatasi, e ese alau vivii i le whale, e ese alau tāpua i le whale. E ese alau alu le mea o le corporate worship, corporate gathering, o le o mai whaatasi. Le whamai e ia le salamo e tolu, suma le wha upo tā vita, lon wha upo e tolu. Mai o tō whaane ne, lupuna whaane ne, o le exaltation po le praise. Langa o le upu praise po o le vivi. Ea, mwhaio na ave i le pese, mwhaio na ave i le tāle kitara, mwhaio na ave i le action songs, po le items, po le alava le me whai el tangata. Na te whaia e whaane ne ea i le tua. Because o le upu praise o le tātu exalt le tua. E tuu le atua i lona nofo alii. E wha nofo tupu Yesu i lona nofo alii. The exaltation of Jesus. Tātou e wha manuma, tātou vi. Uma tātou wha matala ina vaenga e tolu o le worship. Ai o le winga le ma le tāua, e tātou te fia, wha tāua ina i le vaenga mamua lea. O le tūlanga o le tāua, o le tātou vi inga ma le tāpua inga, o le vi inga le tangata. Tātou te whaia ona o lo whai mail tu spaia. E te tau ona o tātou whaia. Le whai sawa i le whai upu le whasu ma le ono ma le whasu ma le fitu. Mai wala tūno nofo a le tātou mtau pu e lua tu singa luenga. Wala tūno nofo pe ma le loto ngatasi. I le malu le aso ma le aso. Mai wa tofi fo i le areto i le fale ma le fale. Wala tu a aia la tu mea ai ma le fia ma le loto wha maoni. Wala tau vivi atu i le tua. Ia, la, wala tau vivi atu i le tua. O le salamo e selau, alono whai upo e wha. O lo sauai ia se whaapunga manei lava, o i peo leola whaata atia ina le maunansi o tātou whaitau e mulmuli. Pea o no tātou tala noa la, i le tāua vaenga i tolu o le tāpo inga le o te fia whaamtala atua. Tāua o le o whaatasi, e vii whaatasi, le whai mai tāwita, ia outou whaane ne e atu ia Iova whaatasi mau, together with me. Ma ia tātou vivii whaatasi, tāua ia upuna vivii whaatasi, e esea mai lau, vi inga malau tāpo inga e whai e lo fale, malau a inga. O leo i le fale o le atua, in the church, e vivii whaatasi ai, whamai e vivii whaatasi ai, i lona suafa pa ia. Amen. Tāua tele lale, le tāua o le avole vi inga, e pei ona tātou talanoai. O le si mea lona luana iai, il whasolonga i o le tātou whasolonga o mea la tātou talanoai. Le si mea lona luana iai o le fo i atu i le atua. O le whaatonunga fo.
A le whātonunga lea. O lo whai mai ai ia Solomona le whāte o te tolu o lonu whai upo iwa. Whai mai ia e awa ia Iova i lau oa, po o iau oa. Ma le wha polo o au mea uma e tutupu. E whai mai fo lua kolnito mta upo iwa whai upo e fitu. E te tasi mafua i atu e tusa o lona loto. Aua maliti ngā aua fo i ma le wha tau wana wina. Aua e alofa le atua i le foai, i le foai. Ma le loto ma lie. Nā fo i tau tala mai le malaki i tolu whai upo e walu. Mai e te tofo mai a taupi o te le tatala. Minga o lai tau tala i le foai. Luinga o te tonu o le kālesia. O le si le me taua. Ia e si i ono tātou tala noai. Ia ona whaamatala leo le tāu o tele. O le foai i le atua. Ma te ulia la le foai i le atua. O le... E pio se me tātou te tofo i le tua e pio na whai mai le malaki. Tofo i le tua. Ai a tātou vivi i le tua i le memo mua le no whatoi. E pei o i nā lea e tātou te o e whape nao na wha ne ai i le tua. Wha ne ai i le tua. Ia ma wha a fio ai le tua i to tonu o i tātou. Pa tātou o mai whatasi, tātou te tāpua i whatasi. Te tātou o mai lole i le melo na tolu, o le te talo, po le whatonga. O le whatonga, ia o le awala lea e tala noa ai le tangata i le atua. A le fo i e mai le fionga le atua e pe o se whatonunga. Ia le tātou ngā luenga e te tau na whai le atua pe a tātou o tātou te tāpua. Mai la onga le apostolo Paulo le feso e ono lon fai pusuma le valo. Ia o tau te talo i le anganga i aso uma i talo talonga ma whaatonga. Ia o te talo a lea. Ta mai i talo talonga ma whaatonga uma. Na salu whaapunga. Ia o tau te talo i le anganga e aso uma lava. Ia o tau te talo, it's a corporate. Te talo whatasi, e li teimi tātou te o mai, te talo whatasi e mana onga. Tā ua o whono te talo, tono le kālesia. Ia o tau te talo. E leo whai mai ia e te talo. Ia o tau te talo. It's a plural, it's a corporate word, o le upu e whai mai whaatono mai, ia o tau te talo whatasi. Nanga lai whaitu tono le kālesia. Paul is talking to the church. Pray for your supplication. Whatonga i le tua mou tō mana onga. E le ngata fo i lea o le tāua o le whamanatunga. Whamanatunga e whaia i le tua. It's an instruction. Le fo i whatonu mai tātou. Au onga fo i la apostolo Paulo. O lo whai mai i la apostolo Paulo. O Paulo, wha mai, iau tau whaia i aso uma, wha mai, awa o aso uma tau te ai. No, he leo, wha mai Paulo e whaia aso uma, wha mai o aso uma tau te ai. I le nei areto, ma whainu i le nei pu. Wha mai tau te whaai loa atu ai. Se fwoi lale tā ua o le mea lea lea o onga lea mai i le whamanatunga. It's to reveal to the world. Wha mai tau te whaai loa atu ai. Lo inga, tāua ia o le whamanatunga. Tātou te o mai whai whamanatunga. E le ngata e whamanatu le mea no whai e le tua mō i tātou. Ai tātou te whai loa tuai ia mea umalawa na o i le tātou li o Jesu Keriso. I le tāpe na ina o le whaalotanga. Pi o se message te avatu le lolangi. This is what Jesus had done for us. And for all of us and you too. Mai tau te whae loa tuai lona maliu, o lona toi tū, se i o ina toi a whio mai. Da onga la apostolo Paulo. Ame tau te whae loa tuai. Ia so uma tātou te ai ai. Alai whai mai, ia tātou whaia le whamanatunga. Pule le lotu ia po le ale whainga, le ale umi, le ale le a fo i le whainga ma le whaasolonga, pe tai vai aso, pe tai masina. Ai o le spirit ma le tā ua o le whamanatunga le awa o mai la apostolo Paulo.
Ia o tau te tau e misa e peo e whapeo koronito pe auto woe. Ma futa whatasi ma ai whatasi. Ia ma whaile whamanatunga. Ia whai le anganga, le lei ma le anganga whamaoni. Ma le maise le anganga o le alofa. Whailoa toa i le alofa i tangata malava. Pe au mai whatasi. Wan mele na lengtala noa paulo i le whamanatunga i le mta upulea. Ia o ngole fe ese i o le kalesia i tu tonu o koronito. Ese le vaenga Apollo, ese le vaenga Kefa, po Peteru, ese le vaenga ai fo ia Apollo, ese le vaenga au Keriso, e fe vai ai, me falanga au mai fatasi, fa ela to fa manutunga e mai me ai mai la to ai ngai fa il ta suanga po me ai fatasi. Ma fa ia ma fa manutunga. Ia ai lo ai felo toai. Ai tatu tala no ai pe tatu wo ai ilo na fa lau teleina. Ole si mea ta ua tele mene o melo na lima o mele ole. Fa testa sia se maftanga. Tatu falo na lima na ole fa tasi. Unite in fellowship. Ma futa fa tasi. Ole fa tonunga voi. Atatu mafuta fatas. O tatu agree fatasi ole atatu au maia le tua e whaafio i le o ngā tutonunga le mua i tatou. Nangalanga i e mol konito am tau po tolu lono vai pusuma lono. Fa mai tau te leilo ea. O tau o le malu o le nganga pa ia. Po le malu o le tua. Fa mai e fio ai le tua po le nganga i tu tonu ia te utau. E lau tau tala lai tu tonu o le tangata e tua tasi. A alo tau tala i tu tonu o le maafutanga, whala poptonga ia fio ai le tua. Melanga o lea la iona, whaatonu mai fo le tusi tala, o le tusi e peru lona matau pus fulu, fai po e lusu mal whae o lusu mal lima. E winga lava i le nei upu o le koinonia po le mafuta po le mafutanga. Upu e leni o le koinonia ese le taua, ese le maneia, pe a whamatala pe a tatu o iai. O le mafutanga, whai e le lofa, ma le whamaoni. A whamalitu stala e Peru, aua tau te la whai le mafuta fatasi o le auso. Do not forsake the fellowship or the gathering. Whamai o le wha poto ina fatasi o le auso. Whamai awal tu la foia le wha poto fatasi. Winga fatasi e le maftanga. E se a foi la si au maftanga i lo fale. A ese foi le unique, ese foi le taua ma le maualunga o le maftanga e whaia i tono le kalesia. Si ngā maftanga taua le ina alu le sosao le taua o le maftanga. Check out your family, your spiritual family. Siaki lo ainga, lo uso. Wal mea e tatu o le sae, kau kako look forward le sae te alu ai lo ainga. Ia pe o liskaka lo kupi fa aku alu lo loku ongore. Fa o kangaka male le yo se falfang. Al me alu tangata ile farsa, alu tangata ile na maftanga ile na ekalesia. Has to look forward to the fellowship. Ba ai mamao ia ile yo mai le aso sawo fia alu le falo le tua. Ele alu la ona o no fatonu. Ai alu no le tawo tele. O le maftanga. Ele ngate tawo isi me umai na ufai tuai. Al tawo o le maftanga. E vai la i mei e lima lena o tawo na nei. E le mafuanga na le yono fa mumuina uma le lima le ai fa mulmuli le mea lo nono, le mea mulmuli. E ono ye mea. Ona le anga le lima le ne umona ufai atua na nei. O mea uma tātou e fai I le atua. They are all our ministries that we have to exercise or do it before God. Fai atu I le atua. Fai atu I le atua ona na whaatonu mai I le atua I tātou. E te tau no tātou whaia pe a tātou o mai whaatasi I tu tonu o lana e kālesia.
ato mai ai fatasi le whamantunga, tato mai tato talo fatasi fontu talo, mai se ole aso sa, tato mai e fatastasi le mafutanga, siaki lesi po a mai, ia lana tato mai tato te foai atu ina i whamanuia i stangata, i whamanuia i fo le ministry, whamanuia i fo i ngā luenga uma, blessa i stangata pe e foai atu i le tua. Amen. E le ngata fo i lea, tato te o mai tato te, ta pua i mavivi fatasi. Tato me umana e fai. Ta leina elu le lotu le sa. Tato te o ina ia. Fai nei mea uma ina ia. Ato toa, it is for the completion. O le ato toanga o lau. Me ta o le worship o le. Ta pua inga le tangata i le tua. O me uma ia o me o hanga po vaenga le tapuai. Me uma ia. O lau foai, o le tapuai. O lau viinga, o le tapuai. O lau mafutanga mo le stangata, o lau tapuai. Amen. Nale ngata fo lea, o lau whamanatunga, o ustai e whai o no le polo inga, o lau tapuai atu i le tua. Me uma e lima ia. Ia tunu fo i manisi mea wae. Whapopo fo i nisi o tātou, nisi vaianga le form of worship i tonu lava si o tō mafutanga. I believe it doesn't really matter. O lava le mea i le lei ma i a biblical, i a ise mea te iloa e lo iei tonu e tātau ai le tāpo inga i le tua. E le whatu la funoina. Ai whatatia atu le pattern po le ala fua lea. Ono se mea mātango fio le tu tonu le tuspa ia. E se voltaua. Ono le amatanga lava lea. O le ama, this is the original of their fellowship, of their church. The growth, the beginning, the erection of the church in the beginning. This is how they do things when they come into their fellowship. O la tu mea e whai, ale whai mai. Nenga te whai tono le manumaru. Ia mwanga le tasi ale manumaru. Manumaru i Jerusalem. E manai su nako au te loe le whaatangana i uteia. A le whai mai matutonu o whale. Sa whai ei le mele nei. Ma mene e lima pe a o mai whaatasi le whanau o le tua. E le amatanga o le kalesia. A e whapena foi tātou. Sawe lo le me mulmuli. Wai umatatu o wai te tasi e toe au ili mto e whaamatala le tau o menei. Sawe lo le me mulmuli. O le whaalongo, o le pole upo le tua, le nau tā ua. Paua le o le mea e le o stato me whaia i le tua, le mea le tua e whai mai mō tātou. Au te loa o le me sili le nei o na tā ua. Tā ua uma mea. Alanga o ie benefiti ai tātou pe a le lei le tātou whaalongo. Le ngata le lei o le whaalongo, a lo tātou whaatua foi. E moni lava le upu o le tua e ola ile nganga o le tangata. O nao ngā le ole, o le fio mai o le tua ilana upu. Pa wale o le mea le tua e whail tātou worship, tātou po inga. E mo i e la unga e le au auna po le suiva ia o le tua, po i lava e la unga i lea mafutanga ma lea mafutanga. A e leo se upu o le tangata, e leo se upu o le loto, e leo se tuspa ia al vaife au. O le upu o le atua. This is the ministry of God to us. Is His word. Is His anointing word. O lana upu whaau wina. E feta lai mai e le atua i ai tātou. Oisi taimi ngei, taimi e whaila aunga. Oi. O kaimi wheo ai leo e kālesia. Te o teleo tangata i tono lotu. Te mi lea e alu whaafia i lista ngata le toilet vānela u whaafunganga. Teimi ole, ne ngata le teimi ole worship, a le teimi ole upo ole tua ese le tāua. Ole whai ole pisa o ta maiti a le pa o, te lo le teimi le te tau me kua file mū mea uma. Teimi ole upo ole tua, aisa le la feta lai mai le tua. Ole tāua na le upu so teimi tātou te whaalongo le upu.
Langa le fai mail tala tu spai, fai mail apostolo pit o Paulo. Tu se Romans fulo lon fai po sumar fitu. A tātou wha longo le upu. Ona whamai e tupulo tātou wha tua. I le wha longo i le upu. Our faith grows when we hear the word of God. E tupu ailo tātou wha tua. O le upu o le tua e wha manui ai tātou. Tele i o mau a tātou o iai. Le fo ila wha muli al tātou number 6 le wha le upu o le tua. Po le wha longo i le upu o le tua. Wha muli e le tātou wha solongo. Ona esel tāua. La tātou wha wai mo mua e wha tāua le. I le wha manu ma vivi i le tua. Te si wha punga o le wha nene enga lango le winga le upu. Praise is the exaltation. So sa me fai peno vat po le pese, po le launga, po le molimau, po le siva faitanga, po le alava sa me fai e fai i le tua. O le ua e faia ina ia vi ia i le tua. E wha ne ina i le tua. E si tia ai, it is to exalt Jesus. Iau tau wha ne atu ia iova whatasi maa. Ma ia tātou vi whatasi i lona suafa pa ia. Ne o toe whaitau ina tunga le maunga o ne tā ua tele mole. Vi whatasi. Mau, mai tā vita vi whane whatasi. Exalt God, exalt Jesus together with me. And also we praise together his holy name. Nona swafa pa ia. Ale salamo la e se lau alo no fai upo e wha. Te fai tawina langa e se le manei o upuna iei. Tu te tātou te, wabai le tā ua tele, po le ale mea le un tātou o tātou tā. Why do we go and worship God? Sa me tātou te o tātou tā po i le tu. An manei e peono tāu vaso lentene. Ai alu le lotu. Tamo whainga ese le nganga le whamai te alu le lotu. Lango le lotu e whaisi mamao le titi e le lata ai lau maftanga i le tua, i le tāua le mele u te alu iai. Go to the church, it's a religious sentence. E pei o se whamtalanga e whale lotu. It's more like a ritual thing. A ritual thing, o mingo se me mai sani. Se me whaia whapol kalame. Ai alu le aso sa, la sa uni e te alu, ilfar sa. Ia isi nganga whape e te alu te tapuai. I'm a worshipper. I'm a true worshipper. I am going to worship. Le la walu te tapuai. Le la walu tapua i le tua. Al salamo lai e se lau alo no fai upo e wha. Lo i upo whapea. I au tau luatu i ona whai to toa ma le vi inga. Mai tau mai lale mea lina. E ma whao na tuu i ele upu e sui ele vi inga i na ole whaafitai. Langa ai tango nge fai tau tuspa ia wha Bretania len wha Samoa mo elta tuspa ia. Wha mai, let us enter into his gate with thanksgiving. Male nganga wha aftai. Langa o tono tuspa ia, o le tele au taimi. E mix wha tasia upu ia lua o thanksgiving male praise. Ai a vai tangata Israelu. E ese ale tā ua ole urufale mai mele ngang whaaftai. Ese ale tā ua ile urufale atu i ona lotoa male vi inga. Ai ese fo ila le urufale atu i tutonu ole mea e sili ona pa ia. Po ole mea pa ia. Po tutonu le loto i olo i aile mamalu le tua. E urufale atu male nganga ole wha manu. Le tonu ile, maule la foi te wina.
ia po le adoration, po le worship, muli ai lona tolu. E wha mai outou luatu i ona whai to toa ma le whaafitai, pe a whaasa mo sa o a le whaperitania. Maona lotoa ma le vi inga. Ia outou vi i atu i a teia. Le vaenga lona lua lava lea. Sau lolo le vaenga lona tolu. Ma ia outou wha manu atu i lona suafa. Nuna winga o le vaenga mo mua lava. O le tā ua o le nganga whaafitai. So ai ma le tā ua o le nganga o le vi inga. O le taulanga o le vi inga. Mua o le taulanga o le whaafitai. Lua o le taulanga o le vi inga. Tolu o le taulanga o le whaamanu. O le adoration. Ua ifo puno o le tangata i le atua. I le mamalu in the presence of God. O vaenga lani e tolu. E le whapea ni lo utali tonunga iai. O ni vaenga na mai ai tātou i le tātou o langa whaatua tua i le talu fau po le nganga pa ia le o te ina tātou le teimi o le nganga pa ia. E mai e tātou se nganga e whaatau ai me nei tātou te oa i luma o le atua i le nganga o le tāpo inga, i le teimi o le tāpo inga. Tātou te o e alana e alu te tāpo i le atua. E te alu e te whaafetai i le atua. O me mua e te alu e te whaafetai i le atua. E te pese atu i rona whai tu toa. E te whaafetai i le atua. O le whisiri la. Ai se ale mea le iona mana o mia lo o tātou whaafetai i le atua. O le me mua lea. Le nganga whaafetai. Lo inga tu se si whaapunga, whaapea. O le me mua le vatu o lau taulanga. Melo na lua, whao popo atu le si taulanga. Taulanga whaafitai, wa e si atu i le atua le whaafitai. Taulanga lo na lua, wa e avatu i le atua le taulanga o le viinga. Ai au o mai lo le melo na tolu, e te matua wha alo ai ma e ifo to ele i le atua i le worship o le adoration, ia po le whamanu. Ona avea lo leo oe o le taulanga. And then it becomes you yourself. Ma'u i lumo le atua. I am a sacrifice. O le taulanga. O fai oe ma taulanga. I lumo le atua. Aisa. Leo e ifo to ele ma e to tuli atu ma e fa manu i le atua. I lona mamalu malona matautia. Mo ise lua mafutanga o matua feta lai mai eile atua i Loloto. Ai se e fatanga ina le feta lai mai le atua i Loloto. Leanga e te tāpua i atu i ateia i loa nganga. Fiso tai i le atua i le nganga pa e alu te tāpua i le atua. O le tāua la o le taulanga whaafitai. E ala na e avea le taulanga whaafitai, ma o avea le taulanga whaafitai i le atua. Ona o mea na whaia e le atua mo i tātou. Tātou te whaafitai atu i le atua e tali atua i mea ua i whaia. This is our response to God for what he did. It's a thanksgiving. Responding to God for his actions. Mea umana whaia le atua. O lana tausinga, o le ola, o au whaamanuianga wa maua, o tupe, o lau ainga, o lau whanau, o lau taavale, o lau fale, o le ea o lo e mana winga, everything, mea uma, as much as you can remember, what God had done for you and for me,
o le mel nai le ino tātou wō i le atua. Whaatasi as a family, as a church. Tātou te sii whaatasi atu le vi inga o le tau langa o le whaafitai le atua. Mo mea umana i whaia, including what Jesus had done for us. Whaatasi ai, ma le whaafitai atu i le atua o no le whao le tanga. Whai maile mo molte sa lo nia o lona mtau po e lima lona whai po sumal vanu. I o tau whaafitaia le atua i mea uma lava. Awa o le fina ngalo leo le atua i ate o tau lal fina ngalo le atua. Whaafitaia atu i ate i mea uma lava. This is the will of God, is for us to give thanks for everything. So mai finangalo leo le atua ia te utou. Ia ke riso Yesu. Amen. Ia al kolose fo i olona mata upo e tolu. Alona fai upo sfulma le lima. Alona fai upo sfulma le lima. Ola iupo whapea. Ia pule fo le file mu mai le atua i o outou loto. O le melea ua vala awina i outou e fai matino e tas. La, e kalesia. Mai outou sanga whaafetai i le atua. Mai anofo le afionga ke risu tu tonu ia te outou ia tele lama. I le poto umalama. I outou o atu mapopo i atu le tasi. I salamo, ma pese, ma siva wha le nganga o lope pese atuai, ma le whaafetai i le lii i o outou loto. Ma whaafonga iai. Can you hear that? Whaafitai i o outou loto. I mea uma. E te ulu atu i whai tutoa. I ona lotoa. Whamai o le siva. O le pesi. Whaafitai ai i le lii. I o outou loto. And give thanks to the Lord from your heart. Mai la suman fitu. O mea uma foi tau te whaia. I le tau talatala. O le amio. Mai ia whaia uma lava ia mea i le suafo le li o Yesu. Whalongo, ma le whaafetai i le atua le tama ona o Yesu, ona o ia. Paupunga na. Ese le maa nei au. Whaamal malmaina mai e paulo i o le tāhua o le memeo le tangata e alu le atua e tā puai malona loto whaafetai. Ona o mea uma na whaia le atua mo oe. Ma o le stangata. Ngā le ola lava e pe o lana ia lava ola. Tua le po le a i le ola lai ola i o le ola le atua. E se ilonga e mai maki ngā inga le whanmai. Ko akau ka kalo lo le i le atua mwhaafitai i le atua mtau whaise tala i le atua. A o leo langa i le malosi ma le whai o leo langa. Le alu se lotu, le alu se whalesa. Wa ese ama le mea na whaavai mai ele so i fuanga mai Samoa. Le ai ma se whaaf, le ai ma se manatu a se i alu e whaaftai i le atua. Alu le wharisa e whaaftai i le atua. Hatasi malona ainga whaatua tua. E tau whaisi i whaatasi ai le whaaftai ma le vi inga i le atua. Ona o le lei o le atua. Ma le tele na uao ana mea lofa. Ma ana whaamanuianga. O ia whaamanuia mai ai. Telo, ore tele i o whaamanuianga le tuanga i atoe. Ngau avatu i atoe. Tele i o whaamanuianga le tua le fua mai i atao. But we never ever bother to acknowledge everything that God has been given to us. E lei mustatu manatu e whailo atu matau tau atu ma whaaftai atu i le tua. I mea uma. Mena o le whai mai e le tātou mta upu mai wala tau vivi i le tua isa. O le matau tia o mea wa whaia e le tua. Ia i la tau. Tau tia. Tia le maafutanga, matau tia le whaarwhani, matau tia le whoa i o tangata, matau tia le vainga i so se vaenga, every aspect of the fellowship of the church. They were satisfied. And the Bible said that so many people
look at them and they were amazed and pleased. Ale lena whaitawina. Maia. Mai wala tau vivi atu i le atua. Whalongo. Ma ua lofaina i la tau ele nuu uma lava. They were loved by many people. Mai ua lofa i ai, ma ua matua matau tia le vaaia le maftanga, o ia vaaia le public po tangata, ese po tangata, laili whatutua, i le matau tia o le maftanga lea. I le tutu whatasi, ngā lulue whatasi, a ai whatasi, mafuta whatasi, manuia whatasi, ti ngā whatasi, whetangisi whatasi, ai tue talie whatasi, ma oli whatasi. That's what we call koinonia. A deep fellowship with a profound reason. Maftanga loloto, e ai maona mafuanga loloto, o lo ualai ona mafuta, ona o le alo lofa i le atua, ma le fia i le atua. Mea ngai taunga i e kālesia. Alo lofa umatangata i le atua, ama i fo i fia alo le ilole, the reflection of that love can be demonstrated by the lives and the fellowship of worshippers that comes together with love. Not just love, but sincere love. E le ngā le lofa moni. Lofa moni. Me ko le lofa moni i le talie ia, la tutoe mui lo tina le loso, le si uso atina le tau talie i. Ma me ngā te o le lofa pelo, lofa fafolinga. E o mon talie i, a e se le si mea la kukoe, la ku mui. E talie i, ala ika iai, ala ika, la ingo iai, ala talie i. Ala ele mea lai ti ngā ile loto. Ele o se maftanga le leil nato e ngā maftanga. Maftanga pipelo, that's what we call a fake fellowship, fake love. Le lofa fafolinga. Aisea, ta ua tele, ilumo le tua leo mai fatasi o lana whanau. Ta puai, mavivi fatasi i le tua, i le nganga whaaftai. O le melo na lua, o le praise, o le viinga. Nea ua umana, ave le nganga o le whaaftai i le tua. Umanga facing a celebration i lumo le tua e. Vivi e tua i ma whaaftai i le tua ma. Fola atu le tua i lona matautia. A lela ua matao na o le kalesia. E si itia Yesu i le viinga. Because praise is all about the exaltation of Christ to his throne, to the highest place. A o le whanau ale tua e vivi atu le tua, o le latu o lea. E wha nofo Yesu, e lona nofo ali. I le tue fo ima Yese vi inga le tangata ai, vatu uma le vi inga i a Yesu. Ai ala na mafua no tangata whaatua e praise ma vi atu i le tua. Si i atu o latu lima ma whaani e ne atu i le tua, ma ala langa atu i le tua. O le mafuanga, ona o le atua lavalia. Ia pe siri fa pe whaingo fia intato mamlama. Po o ai le atua. For who God is. Mo ilole le el tangata ta po ai po le kale si ta po ai fa maoni. O le atua. O le atua mtautia. O le atua e pa ia, o le atua e mamalu. O le atua e alofa, o le atua e fa maoni. All characteristics of God, and that is the reason why we go and exalt. Tu watu ia teia, me umaia awane i mai, awane i fo i mai se me el tangan. Awane i fo i mai le mamalu ia i tātou. Awane i fo i mai le mamalu le whaifi au, awane i fo i mai le mamalu i le matai, awane i fo i mai le mamalu i le au whainga luenga. Po a ngā luenga maururunga tātou te ngā lulua e mo le tua, ma so se mea i tonu le malo, ma so se mea, every environment that we serve, knowing that we are serving God,
when we come to worship him, we place him in his right place. His Excellency, lona mamalu o lona mawalunga, whanofo Yesu, ele nofo sili awane nofo i tātou. Langa isi taimi, e tau vivi i roa ma ole ka le sia tala noel maka ukia laka o whaifi au, mimika loa ma le whaifi au. Whaane e ne e loa ma tau au o le whaifi au. Whao loa e le whaifi au, whao e matai, whao e tangata i tono le ka le sia, e maise tangata maululunga, ia le vi inga o le tua. That won't last. Last foi, ai e al taimi e pa uai, le tangata e wha maulunga ma ia whao ina, le nofo ali i o Yesu. Whaatu mau pe Yesu i lona nofo ali. O le tāua le nā o le o e vivi. Nanga o le vi inga, tātu teo e tu atu ma wha ne e atu. Le atua i lona nofoanga e te tau o nā lalai o ia. O le vi inga le nā, wha ne ina e si tia Yesu i mea mawalulunga. Foi tauina le salamo. Salamo tol sumalfa. A lono fai upu e lua le tolu. Tol sumalfa. Famai ia o tau faa ne e atu ia Iova fatasi mau. Ia leo umano fai tawina. E se le manei o le na mau. Leo uto e fai tawina. Ma ia tātou vi fatasi i lona suafa. A lesi tusi e se le manei o le o ngala apostolo Paulo le mea nei o le wha nofo Yesu i lona nofo ali. Wha e aina Yesu langa o ia lava ua wha e aina. O le Filipi o lona mta upo e lua. Salo na iei ngā e se whai upo i nā. Ia le wha ne enga. O le pese a Paulo malana wha ne enga na ia wha ne e ai Yesu e te tauna tuu Yesu i lona mamalu. Salo ale o le mta upo iwa. Se fulu sultasi na iai ia le whaupunga a Paulo. Mai o tuli vai uma e i fuatu. O laulau whaiva uma e tau watu. Wai whaeaina Yesu o ia. Wai iai le taito po le suafa maua lunga. He is Lord o ia o le li. Salo so whaita wina langa e. O leo te mahu whau le tau o le whaiupuna o leo te leo. Taulo toina le manei ai o le whaiupuna e. Ave le wha ne enga e tātou i le tua. Filipi o lona mta upe lua. Lua po le... lua. Mai o le mea lava lea ua matua wha e ai nai o ia e le atua. That's why God exalt him. O Yesu. Exalt, mai ua matua wha e ai na highly exalt. Ma fo ina atua i a te ia o le suafa e sili i suafa umalava. Fa mai ina ia to o tuli vai umalava i le suafa o Yesu. Oe o le langi, mai o le langi, mai o lalo le langi. Falongo, ma ia tau atu e laulau faiva umalava o Yesu ke riso o le alii lava ia iu ina vi ia ai le atua le tamā. Saua ia i lalo. Oka. Whamatala mai e Paulo le wha maua lalo na wha maua lalo e ke riso na alu ese mai lona tulanga atua. He left his throne and his glory but came to be identified with sinners, with us, so that we can be exalted, same as him, that he's exalted now. Ele ngata e whaeina mai tātou mai polonga le angasala whaasauina i tātou. A oia, wa tatau iai le whaeina ma le whaaneeneina. Nofo ia ma toe whaafio ia i lona nofo ali. E ifo iai tuli vai uma, lonuinga tuli vai uma. La veai tupu, la veai whaife au, la veai palestene, la veai so tangata. E ifo uma tangata uma iai Yesu. Aisa. Because he is entitled
for that title, Lord, because he is the Lord of Lords, King of Kings. He's exalted. O ia ua whaaeaina, ma whaa mamaluina o ia. O le vaengalon tolu o le wha manu. O le wha manu, o le vaenga leo se vaenga tāu tele. O le alu o le tangata e tā puai lona tua. Pe laun tātou wawai i vaenga i e lua o mātou. E pi o le alu o le tangata e avelana tāu langa. Ai aolo i le worship. Aolo i le teimi wa umaila u whaane ne enga wa te tau ona e luifo i lalo i o tuli vai. There should be a time that we must come prostrating, adoring, tātou o mai i luma le mamalu le tua. E tātou te ifo atu, ma whaane ne atu ia te ia. Amen. O le worship la, e pe o le respond po le tali atu o le loto o le tangata wha mawala, mamatua wha mawala loina oe. Ma ua e wha pea e le tua. I'm in your presence o le o te iai, wa o iai lo mamalu. Mai o te ifo atu ma o wha manu ia toe. Mai le ai sesi atua. It is your declaration. Peo sau tau atu malofa i atu le atua. There is no other God. Le ai sesi atua o te au auna iai. E le ai sesi lava atua o te talitonu iai. Wana o oe o le atua e to tasi. But remember that you are in the presence of God. O lo e iai le mamalu o le atua. Walanga leo e luatu i te tonu lua te mafuta ma whaatanga ai le atua. Se I whetalai mai I Loloto. That's a connection in spirit. Mai whaatanga ai le atua se I whetalai mai se I tautala mai le atua. Au e tā puai atu I te ia. Ai se I whetalai mai le atua I te o I lou lava loto. I le me lilo. Lau mafutanga le nā. That is your intimacy relationship with God. I le ilo e sisi. Ifo e whane ne e wha manu e to ele ilu mo le tua. You prostrate before God. And you say to the Lord, God, there is none like you. Ele aise se tu samoe. Ringo lo ta watu le tua wana o oe pule awao oe me oma. Oe o le atua mai le vavau e o le whavavau. You are the creator of creation. You above all. You are supreme. O oe o le atua mawalunga. O oe o le atua e sili. Au e whaia le nā mea. E le ngante ua e te watu le atua. There is no other God. Au lau taipi o sau. Taipi fo lelo sau tau tinonga. Wa whaia tu fo I tangata o malava. O lo mafuta whaatasi ma oe. O lo outou tā puai whaatasi. A mese tangata le talitonu ma tangata le whaatutua. Wa e watua I se whaau whapea. E le aisi si atua. E tu tusa malo o atua. There is no other God. O le atua o Abrahamo, Isaako, ma Iakopo. O le atua o Israelu. O le atua mai le vavau. E o I le wha vavau. Tāua le nā, pe atu whaatasi le nei mea o le. Tātu o tātu tā pua I le atua. Tātu te o mele ngang whaaftai le atua ono mea uma. Tātu te o mele nganga o le vi inga. Whane ne e atua I le atua mwhai atu. Tu oe le no whali. Tātou te ifo to ele I fo I mo tātou puno no I lo mo le atua. Mo tātou whape atu. Ele ai lava se isi atua. E tusa mo oe. E matau tia oe. Amen. O le winga o le upu le nei o le worship. A whamtala ina.
o se upu loloto tele nei upu le worship, ma le upu tele o nei mata upu e whaatitau le tapo inga. Salo i este mi lumana i tatu tala noa ai le loloto ma le a mata mai le a matanga o le nei upu o le worship. Ta ua. O le worship na mata mai lava ya atamu ma eva. O ne ngalo le worship le information a mata mai a Abrahamo. Le ai, mai voisi a mata mai a Noa. E ilo tiltonunga o le tapo inga na a mata mai ya atamu ma eva. E ui ele i whaia se whaatonunga le tua ya atamu ma eva e tapo i mai. Ai na watu loa e ai le tua ya atamu ma eva le pule ma whaamnianga ma mea lava e pule ai. Te loa o mea e ustai a tamu ma eva e tusa ma whaatonunga le tua. Mea na whaia a tamu ma eva i luma o le tua. E o oa i le lefta ngofi i le apu ma la au e roa le le maleanga. O mea na la whaia. That's their worship. O le la tapua inga na i le tua. Ringo le tapua inga pe a tatu wo i stemi lo loto le tau mingo le tapua inga. Ele na o se tulanga i peo na i el tatu tapua inga le temi le nei. Le tapua inga i le lo loto i le amatanga. O lo faa lo alo. O lo faa lo alo i le tua. Because te longa ola mai al tangata wana i loa i eile me ta o le tapua. Pea o atamu. Ili whaatonua i le tua e ngaola mai atamu ma eva wala i loa i eile me ta o. You know, the first instance of man, when they came about in this world, they will know that they are worshippers. He's a worshipper. She's a worshipper. He must worship something or someone. E te taua o na yeise me ta pua i el tangata. Pe au na tamu ma eva. Pe fo tātou. E ora mai tangata. E yeile me ta pua i ai. Me volanga au mai tangata e le lo le tua. E yeile ta e se si me la ta pua i ai. E o mal timing ei o le lalolangi. Mo leo tu e ta pua i leo ta pua i le ango le lalolangi i le tua. Ta pua i le tupe, ta pua i le sex, ta pua i materialistic things, ta pua i le tele o mea, ta pua i tupua o ise, ta pua i povi o ise, ta pua i sumu. Aisa, e ele instant, e ele langona whao sofia le nai langona i al tangate tonu. E te tau on ta pua i se mea. Amen. Pea o atamu eva. Nana lifestyle mafia me o mai sa mulai lo ola ua worshippers, because they were created to be worshippers. Penga foi tatou. Al fa solonga mai la ngo koe to recover mai mengi o tapo inga na leiloa ono atamo eva ono lang sala. Alena to e o mai le tu o tapo inga ya noa. Te mi o noa taulanga mo mo no fai no le langi fou. Ia ma fa solo mai ia si o mai Abramo. Au te loa, langa te le la foi le talaanga e fa matala ina ele na vanga. Ale ta ua, ta tu tal noa ele ne fiafi. O mea na tolu, ta ua le vi inga, ta ua le tapo inga i le tua. Ta tu te whaia i le tua. O le si melo na lua o lo i eitu tonu, o le mene o le faa tastasinga i le maaftanga. O se maaftanga, e ini me ta ua e tātou te ilo i tonu o mengi o le maaftanga. O se maaftanga mātanga o fie. E atangi ai i a nātura o le atua. E reflect ai nature o le atua. E sa o le whersipi, mātanga o fie. E atangi ai le au ainga o le atua. Ma le mea sa i ai le au ainga o le atua. Le meka o le whersipi o le au ainga o le atua. O le tamā, o le alo, ma le nganga pa ia. They were the Trinity. E tolu ai tasi i lātou, the Father, the Son, and the Holy Spirit. A mangia lale mafukanga i kongo le kalesia. O le a reflected kwa ile unity le o le tua. Malanga matua fe alo fani ala wa ingo le tua ngā lue fa tasi, loto e tasi, they are one.
e atangia tuai ia folinga o le tua malona au ainga pe a malu ma matango fi. Meli Ioanes fumal fitu ngai lusu mal tasi mai e tasi lava i tātou mai su e tasi au malo utama o le langi. Fa mai e tasi fo i outou. Fa mai you have to unite together, be in one, in unity, just like me and my Father. O Kerisiano e te tau o na po e ina le maftanga lea le atua tulta spaia. Ma whaatino ina ai ia ngā luenga na lātou whaia. Pero ngā lulua whaatasi. Ma whailoa tua i le lofa o le atua i se maftanga mafna whana ma whea alfani. Whailoa tua i le lalolangi. Amen. O se maftanga foi matanga o fie. E ati na e ai le ekalesia pe a whai e matanga o fie le maftanga. Le tio a whaaluanga tau mai i le upu mafuta whatasi, ma le maftanga whatasi, whaaluanga tau mai i le tato lisi. Tā ua o le wherusipi ma le maftanga. O se maftanga i tono le ekalesia. E o mai whatasi. E ati na e whaatasi le tino keriso. O le a au mai ai, e le tangata lava ia lana mea lofa, o lana tā leni, me o loo malosi ai o ia. E au na ai ma fiso soni ai lisi tangata, i tono le kalesia. E le whaitau e tusi e feso, lono mta upo e wha, o lono whai upo e sfuma le ono, feso e wha, lono whai upo e sfuma le ono, e whapea lono whai tawina. Mai, e mai a te ia o na tupu o le tino o malava, Iesu lea. O loo wha te tauina ma wha sooina i ua o malava e fesoa soani ai. E tusa male ngā luenga i le fua o tino, o i tu tino te itasi. Ia iu ina ati na e ai le tino e ia i a te ia i le alofa. A whamai a whai o Iesu o ia o le ulu o le tino, na tupu ai le tino, umalava. Mai lai tauna wha te tauina i ai, ma wha sooina i ai i a ua, the neck. O Iesu o le ua, mai wha soo i ai ma le ua. Ia peila le ua, ia wha, i stai le ua i le mea lai, mana o ie le ulu. Ai leo le mimi loa e le ua o le mea, le ulu le mea le tauna. O le al mea le tautala i le tūlanga o le, a whaina mai e Iesu le wha te inga ia tātou. E te tau fōi ona o tātou, tutu whatasi ma whea alfani, i le mea mwhaionati na e whatasi ai le kālesia Iesu. Leo vai atua, to esfulua tātou minuti, a isi si fia walau mai, ia ona walau mai la ia lea, pe a whai e te fia walau mai le tātou mta upu le fiafi. O le maftanga fōi whaale, tahu o le mengi o le maftanga i tono le kālesia. Te alo a whea alfani le kālesia, i rau sau tātou walau mua, ta alofa lava. Alofa. Alofa poni. Alofa Antonina. Alo lava. Ia malofo i ka. Tina. Malofo fa malo si tatu ko. Alo. Mana ia nei tula le po. Ia vi ia le tu fa stai le lava mo le mana ia po kala me ma fa mala mala mai no po io. O va nga te una e sa no e nei sia fi. Ia o le kala au te lava. E se lango po kalame fa malo la tunga poni. Tai tele le tu fo mai e fionga le atua. Ai vi ia na le atua ninga luenga ia lo fangi le atua. Kana pa popo pele. So i fua ma le ola la tunga wala le po kalame mana ia lo fiangai. Ia songa fua tai tasi pe o se me ta wale fa tali ai. Tai tu tina. Ia le atua e alo fa tu ia tu me le ainga. Tai. E fo isau ia a tu fa so i fua poni. Ia so i fo ia familia foi le tu ia tu tina, familia le tu la inga. So for like next week ia fa so i fua tonina, fa so i fua. Mo le no pe fia. Wala mai. Te lole pe ana ta wole ta o tele le mengol ma ftanga i tono le kalesia. Lo sa stats wala ta lofa. Alofa la. Alofa ka alofa, si alofa. Alofa. Ifasio, onti. Oi. Talofa. Yeah. Valor se fua. Te oltoida.
Malo so fua e la sunga fa fenga. Leu, ia, malo lava se fua. Ia o le vidi kwa fa malo ku lo sunga ku se ka ko. Tai. O kala me masangi lea. O le son fua me le son fua. Ia sanga fa malo si au de. Le so fua fa ko ko. Tai. Ia. Fa kai kene me fa malo na mainga. I por kala me la usa nganga. Mangingo malama me u. Ia fa kai foi. I le foi o lo so fua. Wi anga malulu. Ia e fengo fiang fa kingo me o me lo fo malanga le ko mala apon. Tai, ia, moni la. Ia, anga paulo se fa malo se ku ngi ko inga. Af tai. Alo fa ku ya sau, alo fa ku isu ko finga ko nginga o fo ya. Ia, ia le li. Alo fa ku fo ide, fa ku mo ngo fa lo poni paga. Mai alo fe au man nga do ngi po. Tai, lo fa tu la inga. Ta tu fla ile vai asu la. Ia, se fua, fa se fua. Fonki. Fa se fua. Ia le li, tai la vai. Mai tina manai tamale, lango mai, fa manui tele le tua ia tu tou, tu sai male. Lango male tatou por clame i vas te tasi. Ia le li. Ia, o le tāua o le al fersipi le tatou te tala no ai, tāua o le maftanga, ta lofa le tatou wala ulon tolu, ta lofa. Ta lofa. Abon. Lofa tek. Ya, ma se fulu suma. Alo lofa sui fua. Alo, manu lunga. Ah, sorry. Ya, ko mo isa di. Oi, sale. Ele ka po era sia e mo le asima. Pero go de palan. Ta lo fai. Sorry, ha ka era suma de. Nga ya. Ya me ko pokala me ni sia. Ma ia yo de. De uma se sa o suma. Eu gostaria de ter o chifu, ia cacau, ia na poia, ia o meu maravilha ia que me ouvir que me. Yeah. E daí se cuva mango neva que me capia. E o boi por aí que do o meu como que pouco já moia. O faia ele kanaka me uma pergunta se for ele eu me uma eu me mais lo por cara me se tipo mundo por na go kai e quando e só por kai casia e por lá o sim ka apoio com ambelo sua questão não pula. Tai. Mo de pula na kai. Alo fa tu fo ina e a tu am se wa inga. Ale le tua. Al malulu na tu tunu. A ta tu e felo fo le va ya so a tik. Ya, alo fa ko. Ya, le se fo ya, fa se fo. Alo fa le sta tu vla, talo fa. Talo. Alo. Ia le tua, ta ua o le fersipi, tono le maftanga, kare karesia, te loa le, si me se le manei a ile, menei o le fersipi, ai mawhana ma malosi le, mwhena so soani ei, po le il me tau le wha malosi o le tasi, wha malosi le me ko le encouragement tono le maftanga. Wa ilo uso e vai. Mufa ma ua faa vai po ua lei fu se malosi o iai. O le si tangata. O no le moni o lona lofo il tangata lea. O le ala i ona tango e fatu mai lunga so soani ai. Pe a whainga e taitle le maftanga. E ke so soani ai. Te fatu lai mai. E a whaia e le mau popol maftanga. A me se lava tono le kalesia. Ia e oti alis tangata. E isolate alis tangata ma oti ia ma aile ai ama se se fia so soni e sa. E le o ia ile nganga o le fifa malu siai. Talofa le tatu walau, talofa. Hello? Talofa. Talofa.
O mau mai fa mo mole. Ia, le mau atu. Ia, oi le sau noa. Max le ke fongi. Talo for Max, ia, sau noa mai langa lela, uma tātei. O ia, o vili aku o ke fa fekai mo fia aku. Ia. Pangolongo ile proclame. Ora o kongu wala lo fia vili aku le manga proclame wa ba ngai ma fa fonga fa solo le songo o fai kongo menga kuspa ia fa mole fa fekai ke le lava. Tai. O fele te wala o mai Max. O manasco. Oh, hei. Ma lo la fa tai fo lang mai. Af tai le so mai ma. Lang tato proclame. Ia fa fekai ke le lava mole proclame ia alofa ko ila o fionga fa pele lainga. Ia, o le Max fa te tele lava ya lo so fam le tua ya tua lainga. Fa fekai ke le fa tai fo fa pele fo o sau. Ia, le ma lo sia sau. Ia, pa to faso ko ia. Ia se fo Max, fa se fo. Ia, la. Ia le tua, eu te lo le tatu te ye il tatu vaenga le. Ia, fa talo fo tatu wala mulmuli le talo. Ia. Te tope lo tom foi mai langa le la umal tatu temi. Ai mole tatu vaenga le tatu te ngatai nei. Ia le tatu tatal no el sipi. Le tai teina umal tau ol sipi. Ia, na so o tu lava le mal tau ol foai. Ia. Tau o le whamanatunga. Ia meu mai ala tatu whamatalaina le tau o me nei ala iona e alu le sosai le lotu. Te alu e whatau o me nei. Ia ui a fo isi e kale sia ia ala tu te le whaia uma nei mea. Ia isi fo ia le whaia i whamanatunga ia sosai uma. Whaita i masina. Ia ai leo whape o se mea la whaasalaina i tatu e le tua. Ai o le me silim tau. O le isi na fua whatatia se pattern. Ia, tatu te loa le tāua tele o le form of worship ma le tāua. Ia, talofa le tatu walau lea, talofa. Halo? Ia, pa malulu atu. Te pea fo se o tina o oli le tamfai mai. Oli, ia, fo i tamfai. Toi tamfai mai le mai. Ai, ori kia ki e lunga lau le tio ma le langona le o lau tamfai mai. Ai, mo le teimi, mo le atu le nganga whaftai. Ngang fa malo si tato maftanga a mai se lava i lato o e lo mafuta ma fa longo mai ma sa fanga mai fo ni fia fio lato finangalo e fa malulu atu ona o mal tato teimi ia ia o ia ia to mai sa le no fa talo ia oli oi ia sa no mai lo le o mal tato teimi lo to mai sa le no mo taua oi kai kele lava Ula kumam ka kumat pai ka ro kumal ka lelu. Ia. Sari le lo sa wanga wa ka ko wa. Ole me aki nga pu. O kai ro le winga wa ka pen boye ki close le ma pen ke mal mala. Ale ye uma ka se ko lelu. Wa ke ba nga kai ro le me o ma ya I ka pe e se sila ka ke va pula fácil yo no pula e fai ngale ka ngale te ela kala ka kuat ai va me amos mo ngale ang pa yo le tu ia tu ke pu pa me pa ka vo le ka ke pa ko po mal le tu i no po le ama mo e ka vi le ngale tu pa pela po ka yo no pa mo ni mau ai le voi fa ma un pe fel mo ma ia ai nga ka wi si me bunga le va ka wi pa mai po I po ri la ta ai po fula le me fa pe nga o ka ma sa ni ka lu I ne lo ku ali ala ka lo ku mo ya ya ka ke mal mala me yo nga le tu ma le ka mai tu le tu le fa mai o le tu po to ava ya to ta te ye le malu ma Men. Esa que lo me va a pegar. Un cocotile muro le. Que cual pega que le guste me. Ahora un le la paima. Ya, fa mo lo finangalo oli langa lo mal ta taimi. Ya, o que sa lo le pare. Ya. O cambia ya que ya to mora que está ali de cuspa yo. Foi que
ke lo ai ia pionga le tua malonga mamalu malonga pa maong ma le poko ia ma le kosa pe o mele we o pongi kalwele pa longo o kangaka le wo ke le wo ma mi kuku ya le ku fa mai ke ne se kosa a ke va velo nga lufa me nga ia lufa le tu ya o ku le pola mai nga piong e ngoma me ai pa le nga pela o ku le pola mai va se ngo kama ngo va piong kama lu ya ora tia ai ya male lo ke ale walu ai ki te alu nga se de ai pengo nga le o be ai ya fa mo lolo finga lo ori langa le o malta temi fa tek lava malo ya to tina te fele foi leva yaso ya lango e wo sa so wai le bilia ya ai fa tek lava ya to tina ai family le tua ya la festa to talo ma to vi o le tua Tele lava fo le fiafi fa umal mato por clame lo ma futeino ma to na tu lo nga luenga mana fa o atu ma so soniet fa mal la upu I lotum finangalo la fa na mo mato uma o sia ble lo ine mato le po mo fo se fam se malo long file mu o tangata e me se foi mo se vai asumanuia amnuia le o nanga le radio sa mo le pulenga ma la finga luenga ia fa manuia mai mato le fiafi tu maulvinga ia te o no Yesu amen. Ya o tatu por kame fo lan leva ya so sum to va fine el fa me moe ya o la tatu to e mafuta fo to fe lo el va es fo tatu por klame masani o tu lo penga le loto ya mo le fiafi la auto o no le poni fo ti fa so fo ia mo le taimi